laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن خير النساء الودود الذي تتحبب إلى زوجها، الولود بمعنى كثيرة الأولاد، الودود التي تعود على زوجها بالنفع، وإن ظلمها زوجها لا تذوقه نوما حتى يرضى عنها. روى النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود اللؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق حمدا حتى ترضى. ولو كان السجود جائزا لخير الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تسجد لزوجها لإعظم حق الرجل على زوجته. روى أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. ومن أراد أن تعرف منزلتها عند الله، يعني النساء، من أراد منهن أن تعرف منزلتها عند الله فلتنظر إلى حالها مع زوجها. روى النسائي بسند صحيح عن حسين بن مهتم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمه: انظري أين أنت منه، يعني زوجك، فإنه جنتك ونارك. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تذكره على ثنيئه معها. روى النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ومن حقوق الرجل على زوجته ألا تصوم وهو مقيم عندها إلا بإذنه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن حقوق الرجل على زوجته أن تجيبه إذا دعاها لفراشه. روى الترمذي بسند صحيح عن طلق بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التمر، وإن لم تجيبه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصليها وسخط الله عليها حتى يرضى عنها زوجها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصليها. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء لو تعلمن ما حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الخبار عن وجه زوجها بنهر وجهها. وقال الأصمعي: دخلت البادية فإذا امرأة أثناء لها بأل قبيح فقلت لها: كيف ترضين لنفسك
كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا؟ فقالت اسمع يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين الله خالقه فجعلني ثواره ولعلي أسأت فجعله عقوبتي. ولقد أمر الله عز وجل المرأة بأن تكون مطيعة لزوجها وإن أسأته فعليه أن يخوفها وعيد الله ويهجرها في مضجعها فإن بط عليه أن يضربها ضربا خفيفا إلى أن ترجع. ونصوص المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته. ومعنى الآية واللاتي تخافون نشوزهن فذكروهن بالله وخوفوهن وعيده في نشوزهن عليكم فإن استأذن فلا سبيل لكم عليهن وإن بين الأوبة من نشوزهن فلا تسلموهن واهجروهن في المضاجع. musidɓe jiɗɗe tedduɓe yettore wodani Allah tabaraka wa taala. yettore o kanko wodani hiɗen yettamo hiɗen wallinoramo nde naɓɓiramo ballal hiɗen toromo yo o yaafo en ndenna nangal ko wonɗen faljude kon ɗen mooloramo kadi yo dandu en bone wonkiji meɗen ɗin e bone golleji meɗen bolɗi ɗin ɗen ɗirrito wondema mo Allah sowni o ala majjinowo mo mo Allah majjini o ko nunɗal makko ala townowo mo o seedo ala reweteɗo e gonga siwana Allah hamdu duuɗo e dewal ngal tawa so on ɗi rewama nafay to ronkama rewede lorre mo waɗi ko o rewire mo waɗi ko o jarnire ala siwana Allah. seddamo o ko hojo men mawɗo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wondema ko jeyaɗo Allah ko nelaɗo makko e ɗum ɗum feƴƴi e nder alquran ya ayyuhalladina amanu jina ton jaɓɓanɗe jeetati e fawto ɗiɗo ya ayyuhalladinaji ɗiɗi ɗo o ya ayyuhannasu ɗo ko ɗine o nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam udditiray no kutubaji makko ɗi etimo du'ade dewgal etimo yoɓude fi haaji o wi ko Allah daali ko alquran ya ayyuhalladina amanu ko onon yoɓɓen gomɗinɓe ittaqullaha hule Allah haqqa tuqatihi no hana hulirede noon tigi no watti ɗon wala tamutunna wata on jaɓu mayude dey waddi nunu tawkidi no gaso wiyaɓe ko haala arabe wala tamutu wata on maayu kono wala tamutunna ko satti wata on maayu dey illa fiyana hara wa antum onon le mayde den tawata on hara muslimona ko jeɗɗi taw jaɓu mayde arna on julɓe dey ɗum no hitti moƴƴa kala ko ɓooyi ɗo wurude bo so wurali boy kadi no wona wonni woto nde mayde nden no ara e mon yo taw ko on jeddiriɗe yo taw ko on muslimona ɗiɗum feƴƴi Allah daalika nder alquran ko on noon yo yimɓe hule joomiraɗo mon on taguɗo on neƴi on on e on mo annduɗa ko kanko tagi on e wonki woti ɗum woni adama o tagi e kin kadi ɗimmo makki on peeru makki on hawwa'a o taatiti o ɗuɗɗini o yaltini e ɓen ɗiɗo worɓe buyi e rewɓe buyi kadi hule Allah on mo torondirton fii mo ji mum e goɗɗo haaju yana e hakkude goɗɗo e mon on tigi nacciran fi Allah ma an kadi waɗiranan fi Allah on Allah mo torondirton e accanan fi Allah ma waɗanan fi Allah hule on Allah ɗo hule Allah kadi e taɗugol en ɗa Allah ko laatike e dow mon ko sutiiɗo mo reeni on kanko e lambe adna on naagotu sawa ko so yoɓɓe yahi yeetike lamɗon ko honɗum yimɓe ɓe woni wadde hara on tino ɗaɓɓi esteyon e mbadla e ko wona ko yi'anamo e ko nananamo Allah wona noon wayi ko kala ko waɗɗinimo foti ɗiɗon ɗon feƴƴi yayo alladina amanu kadi mo hitti ɗon o wi ko onon yo ɗen gomɗinɓe hule Allah wowlon konngol feewungol siññeeje ɗe toɓɓaɗen konngol feewungol siññeeje ɗen no sattuno no tooyano no toɓɓano haray ko konngol sattungol kono ngol ɗo ko feewungol wowle konngol feewungol so waɗi ɗum o moƴƴinana on golleji moɗon ɗin o wattana on ɗum ko hitti kadi o yagfir lakum dunubakum o yaafo on dunubaji moɗon ɗin kala ko Allah wi'uno watta waɗe waɗu ɗon o yaafo on ɗum kala ko Allah innuno honno kala ko Allah haɗuno sali ɗon accude o yaafo ɗum kala ko o wino on waɗu sali ɗon wadde ɗum ɗo fof o yaafo ɗiɗo ɗiɗi heɓike haray malama yaafegol ko salino wadde kon e yaafegol ko jarbuno waɗi kon taana ko duwa waɗede Allah on daali fahim on mo ɗofti Allah wonɗo wo wonɗo mo ɗofti Allah o mayi
ko ismu mafulu lil aqil o mas wonɗo wo wonɗo dara dambe dara leño dara titi ko wonɗo wo wonɗo ɗokkiɗo Allah wa rasulahu en elaɗo Allah on ɗon faqad faaba haray o mali o ganike kono gaña gon ngol nakula haray o mali fawzan azima malal mawnugal ko wiyete faws si ɗum tiramaka fula ko heɓugol kala ko faalano kon e daɓugol kala ko huli kon e aya goo andi alquran on firindire nder suratu ali imran telen kalanne lamnoɗo to Allah ono moɓidiri ɗon manaji buy ka nder alquran o waɗi ɗon o wi faman zuhudiya anin naari wa udkhila aljannata faqad faaza wa ma alhayatu dunia illa mata'ul ghurur o wi on moƴƴintinaɗo e naatugol yiite nden wa udkhila aljanna o naataka aljanna faqad faaza haray o mali haray o heɓi kala ko o faalano kon ko dendanangal ko annduɗa yimɓe ɓen no huuli kon ɗo haray o dadi no mbiya yimɓe ɓen ko huuli kon ɗo baba nawnaare nangeede faalegol goɗɗum ronka heɓude ko haray dendanangal haajoji on tigi ɗin ɗiyo annduno ɗin e ɗiyo annda ɗin haray fof o heɓi kala ko on tigi hulno kon no woodi tigi e haray on tigi anndaɗi haray o daɗi fof haray on tigi heɓi kadi jaara haray on tigi wuuri ko waɗi ko goɗɗo heɓata ka min ko naatiri ɗo inne hew kaari wuri kanko jeyi nokkel kaari ko kanko jeyi nokkel kaari kadi mi a on ɗo wuri ye on no maɓɓi goonga kono koko ɓe wolde to hara ko fii to natama aljanna yo Allah taw ɗen tawa on tigi asiranama on asiri o daɗi yiite jahannama o naatike aljanna Allah nodda yimɓe aljanna ɓen o inna mi anndaki hara o weltike ɓe inna min weltike alaa hatta min welto a waɗaninen ko a waɗanaade gooto e tago en sina menen nde ɓe naaduɗa ka aljanna ɗo a danndi men ko min hulno kon fof o wiya no lutti ɓe inna hara ko on ɗum o wiya ko humpitugol on wondema mi weltanike on mi wonta on seytinande gadi en haɓata hannde gadi hay gooto e mon hula hayunde ɗum ɗo si wattidama e khalidina fiha on toon haray timmi on watti ɗon yi'ugol mo ngol yaltitangol en yi'en mo yallah on tawno en ɓen hutuba on yewtata ko fii ko honɗum sonnaji duwa waɗande muuji mum yo ɓiyo e yewtu ɗum seeɗa sabu darande wullitale e hawreji e takwaji e lande woni feƴƴude ko dartuji karmakoɓe ɓen e ko tummodire karmakoɓe ɓen e karmakoɓe wona noddede ko lanne probléme ji toon ton e ɓeygure nden no ɓeydi multipliade darande ɗum en yewtay hande ko honɗum sonnaji duwa waɗande mawɗi min beri ko ɗi waɓatuji ɗo permiti en kon inchallahu tabaraka wa taala ande ko on noon yo musidɓe ko ɓuri moƴƴude rewɓe ten fof rewɓe ne nduuɓi ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko sonnajo ɗaɓɓayɗo yo moodi mum yiɗo ɗum sonnajo ɗaɓɓayɗo higgol moodi mum faggitotoɗo higgol moodi mum owlano moodi mum konnguɗi laɓaaɗe faale yiɗeede waɗowo golle laɓaaɗe faale yiɗeede wattutoɗo tonki sifaɗi moodi mum faawa yo watte ɗum ka nder suudu toon ka nder sambo toon ka nder salon toon no wona ka nder suudu toon hara ko sifa ɗiɗo jongalle on faala yiwde oɗo ɗum ɗo no gata hara ko 25% ni e piiji waɗeteeɗen fii yo sonnaji on yiɗe o ɗaɓɓayɗo allah ti tatahabbabu ila zawjiha ɗaɓɓayɗo yiɗeede ɗum feƴƴi jaɓowo heɓde ɓiɓɓe buy jaɓowo heɓde ɓiɓɓe buy goɗɗum no ɓisii ɗon woɓɓe haray no allah tagiri ɗum noon naa heɓoɓe ɓiɓɓe buy woɓɓe kadi hara no allah no tagiri ɗum hara jibinayi ɓiɓɓe buy njeetato haa njeenayi haa sappo kono hara ɗi hettugol hoore mum ɗi o waawa waɗde piiji goo kala ɗum inna min ko ɓiɓɓe ɗiɗo pette mi faala tato pette ɗum ɓisinde toon ɗon tino faala heɓɓude sonnaajo heɓoo ɓiɓɓe buy adi o ƴamde ndaara o yaye makko en tino jibbini buy bappa makko en tino jibbini buy ka nene makko iri to si nena makko mawɗo en nene makko to soo koyen no jibbini buy kanko ka maɓɓe siko ɓe buy ko ɓe neni gootoɓe buy ko noon andotata debbo jibinayi piiji ɗin artay ɗon tino tawi jiidagol buy ka maɓɓe selɗe fof ka gorolwol ka bewolwol on ɗon sina hara o yaha o yiide labtani o
ɓe wallitiimo ko ɓuri ɗuuɗude kon hinawnaare falaatimo o jibinay boy ara ko jibinoo ɓiɓɓe boy goɗɗum no hicci ɗon no wee Allah uudu ruttotooɗo koftee ruttotooɗo ko debbo mo tawata simoodi makko aniimo simoodi makko haɓiimo o ndaari o tawi giggol maɓɓe ngol ɓuytike e makko seeɗani kanko tigi o heɓuloo o ara o ndaarano ɓe moƴƴintinira hawna jooɗagol inna yimɓe jooni meɗen ndaarote si tawi woodi ko ɓuri ni woni ɗo haa suɓaka darngal haaju an ala mi tuubantaa goɗɗo haala ko wonɗum o ɓuri ni mo ɓurma oɗo o sonnaajo ɗo ko wiyetee awdu ko ommo annduɗaa ida zalamaha zawjuha min naali de ida zalamat zawjaha hara ko moodi makko toonimo hara ko moodi makko tigi toonimo kanko tigi ara e taa moodi makko o wiya mi ɗaanotaako mi hiɓɓindirtaaɗe gite am horolli gite ɗen leylewol ngol e dowdowol ngol mi hiɓɓindirta haa yaafoɗaami haa yiɗaami hara o multay o jeejay lata zuqu ta nawma nara o ɗaanotaako hatta yarda anna haa moodi makko weltanoomo hadi piro mum hadise on no yelley ɗo hillide imam Nasa'i e sanadu selluɗo mo itti hadise on e Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wonnema Abdullah ibn Abbas wi'i nelaaɗo Allah on maaki sallllahu alayhi wa sallam ñande goo e nder sahaabaɓe no moɗoɗiɗi nelaaɗo on maaki ala ukbirukum bi hayri nisaikum ene on accataami yeeto rewɓe mon hara ko rewɓe naatayɓe ɗen ka aljanna ka adna ɗo nelaaɗo inni himeɗen faalaya yeeto men nelaaɗo on maaki alwa luudu ko jibinoowo Allah uudu artoowo ruttotooɗo ala zawji haa ka moodi mon ko woni Allah uudu ko Allah tigi on ida aada o lorri kanko tigi o tooñi o dekoni moodi makko a uudiyat ma o lorrama to tooñi ko o tooña jaa to aray o tawa moodi makko hatta ta'akuda haa o nanga biyadi zawji haa junngo moodi makko ngon summa taqulu to inna yeeso moodi makko himo ari ɗaɓɓere giggol mo ari faale yaafeede e faale yiɗeede e haale accaneede o wiya moodi makko la azubu humda mi ɗaanotaako ɗoy golle ko hunde wittude mi ɗaanotaako hatta tarda haa weltanoɗaami mi ñaamataa mi yartaa mi ɗaanotaako haa accannon mi haa yaafo ɗum mi araa ɓuri mo ko mawɓe am ɓe jettilan okki on faɗin konngude o wiyetee Allah huudu nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe njeli e hoore leyndin ɗo si feƴƴii seeditagol allahnkaa ko Allah ɗum e nelal nelaaɗo Allah on alaa ko Allah ɗattortee fiyo welto fiyo yaafo en fiyo yiɗu en fiyo mannu en fiyo dande en malkiso ko hewtii wallingol ndeetiinde ka liiti alaa ko ɗum teddude ɓanndi adama ko hewtiingol yeeso wallingol ndeetiinde ka yeeso ka leydi nelaaɗo maaki aqrabu ma yakunu l abdu ila rabbihi wa huwa saajid o ɓuri ɓattaade neɗɗo ka Allah ko yo taw hara mo sujji dan tafsir moƴƴinam ɓe ngo fuɗɗa ɓen mo sato hadise on hadi en heɓde hadise on o wi walaw kana sujudu si tawi sujjugol mum laakino jaisan lagi li gayri llahi ara ko wona Allah hara goɗɗum ngoo ko wona Allah no sujjanteno la amaranna biyu ila annabi jo jamirayno azawjata sonnaajo azawjata debbo an tafsira nde o sujjanta li zawjiha moodi makko fi hon ɗon li idami haqqi rajuli ala zawjatihi sabu mawnude hakke gorko on e dow ɗeygo makko rawa Abu Dawud imamu Abu Dawud o fillike ka sunan makko an ɓayti bo naati saadi mo itti hadise on e oɗo gorko gaysi bum saad radiyallahu anhu o wi nelaaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam e naati hadisi telluɗo law kuntu amiran ahadan si tawi mi yamirayno goɗɗo an yasjuda li ahadi yo sujja goɗɗo ka adna ɗo bilande man mi nelaaɗo haa darngal hara mi yamirayno goɗɗo yo sujjan goɗɗo ko mi waɗayno ɗum la amartuni sa'a mi yamirayno rewɓe ɓen an yasjudna nde ɓe sujjanta li azwajihinna moodiɓe maɓɓe ɓen fi on ɗum lima ja'ala llahu sabu konko Allah on waɗi lahum wonande moodiɓe ɓen worɓe ɓen alayhinna e kamɓe rewɓe ɓen minan haƴƴe e haƴƴe duwa nelaaɗo ɗum sallllahu alayhi wa sallam maati ɗi konnguɗi e hadise selluɗo hadise on o lo'aano selli ken nelaaɗo maati sallllahu alayhi wa sallam bilande ma mi nelaa haa mi maaya haa darngal ngal daro si tawi mi yamirayno goɗɗo yo sujjan goɗɗo mi yamirayno goɗɗo yo sujjan yo sonnaajo sujjan moodi mum
ɓawno wiide mi yamirayno ɓiɓɓe o sujjanneni mum ma sujjambaɓe mum maayo yimɓe ɓen sujjallanɗo maɓɓe on maayo jannganakujo taalibajo sujjankarama ko mum ma mi inayo ɓe sahabaɓe sujjama ko ɓuri ɗum ɗo fof o wi somi yamirayno goɗɗo yo sujjan goɗɗo mi innayno yo debbo sujjan woodi aray ɓen foti wattande ɗum hakkille moƴƴa sonna meɗen no foti nande ɗum moƴƴa aw hayti kamɓe ɓe nanaɗi ɗum ɗo so a yahi jooni a firani ɗum ɗo ɓeygu ma o wiyay ko intérêt ma on wonɗa defandude a faala ɗoftede a faala moƴƴeede mum a faala jeejeede a wallini ɗum ɗon ɗa janngine ɗum ɗo ɓiɓɓe rewɓe men ɓen si tawi ɓe jom mbama ɓe jogoranimodi maɓɓe boni on ɗuyto sakkuwaji ɗin ɗuyto soon wosogon argol sama kaw en kaari no tampinimmi min faamodiraaka suudu o ɓurtinanalan no son yimmi konon ɗum mi herti arayno mi artirimo ɗum ɗon ɗuytani koyen seeɗa goɗɗo wullitatako tawa yiite allah ɓawo toon ko faati o wi an o debbo on so faalama andude puwa makko on e kiloji makko ɗin ka allah so anda faalama andude ko honno allah wanimo ko honɗum woni tawoyde toon yo ndaaru ko honno kanko e mawdi makko wondiri pilligi kadi faami imam nasai e hadise selluɗo mo itti e husain bun mihsan radiallahu anhu on inni nelaaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani li ammatillahu wonande goɗɗo e yayiraɓe maɓɓe ɓen ɓe marno yayirawo no wiye safiya so allah ɓe marno goɗɗo wiye atika nelaaɗo ɓen sala sallam ɓe makani goɗɗo e yayirawo maɓɓe goo ɓe wi laaru ko honto wonanɗamo modi ma nen ɓe inna ɗum kaawo so goɗɗo no ƴetti yaye ma a innaye mo kaawo laaru yaye ndaare ko honto onon honno onon e modi mon wondiri ko honno jogorɗon ɓe awa ko kan on ton on jombuɗo on onon yaaya ko kanko woni yiite mongen kanko woni aljanna mon on aray ko nelaaɗo on waajori ɗum ɗo yaaye makko sallllahu alih wa sallam no jeeya e ɗiɗo haqqeji gorko e dow ɓeygu mum an taskurahu ala sami'ihi maaha nde o jarnatamo nde o weltantomo e dow golle kanko gorko on ko gollan ko debbo on son gorko on waɗani debbo on kokum fanɗoyna e baw jaramane e mi weltanike on no fanɗi nde wonata e binde akikide hara gorko waɗanaali debbo maɓɓe nde o jarnatamo sukru jamilu weltagol fii ko moƴƴa e mum kon ko ɓuri ɗuurude kon aada tan so a waɗani goɗɗo o wi a jarama o weltanike ma o weltanike ma o weltanike ma a yeloto a enne jaga ayna o weltanilan o ɗuwanilan ha mi faala ɓeydandema hara wana yonti waɗane moƴƴere o baaminane a waawi on tanande weltagol si waɗanama moƴƴere siko fay koy koy holtinɗa ɓayra si a ala ɗon joni ko kanko holtinta koy koy gorko on maayi ma o acciti heɓude hara lanni few ngal dongal ko gorko o rontino fof ko arta e hoore gorko arta e hoore debbo o watta yeewde futti o yeeya mbowi o yeeya waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo o soɗana fay koy koye faɗe o soɗana koye teni o naɓa koy ka labdandi tawi koye nawni sa yiɗi piijino hoore gorko on kosino woodi gonti soodani fay koy ko jonti sonna joni nayi baw jarama on hotti yiɓɓe ɗo jonti laɓaaɗi sa naɓi fay debbo fay koye koye ka labdani waɗi no diagnostic on waɗi examen ji ɗin fof a soodi ordonnance on nayi on jarama so ngalan ɗo komi waɗayno ɗum ɗo sa addi sako ma wayi baw jarama ɗon etani nek jarnugol moƴƴere ɗum no wela waɗanaɗo ko onti hunƴi o ko onti boni o ko onti wuddi o si tawi tuma fof o waɗimo jarnede mo weltanede ɗum puusay mo e ɓeydugol awa hoykiɗon hadise goo ma hara ko o oɗo ɗiɗo konguɗi ko firo o hadise ley ɗo wondema nelaɗon no fillike e honno imam nasai o fillike e tuubunorgal tellungal mo ƴetti abdoullahi bun amr radiallahu anhuma wondema nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam e maaki la yanduru llahu allah on ndaaroy ta ñande danga ma larata ɗo ila imratin faade debbo la tasukuru mo jarnata mo weltantako li zawji ha moodi mo ko wayi ala tastahni an o yombino tan kadi ma sa kori mo wiyata o yata a jarama kadi dinde kikiɗo mo sutima muyna ɗum lanni maaro lanni ɗum lanni sa waɗi o weltotako kono wotono mo jokkuma ya haddo
ngo nela do maki Allah nda tasfa do debbo e do rewbe non woɓɓe ɓen ko sonnaaɓe men woɓɓe ɓen ko yaayiraaɓe men woɓɓe ɓen ko banndiraaɓe men woɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe men ɓe rewɓe si ɓe daɗaali haray en daɗaani si ɓe feewi haray ko enen feewana si ɓe borraama haray ko enen borraa ko ɓe wonɓe yanganaade sikke wala hay si on tigi yurnitaaki moƴƴe hay si on tigi ndaaraale kono ko rewɓe wonaa yanganeeden ɗuuɗi on tigi watta ni ɗum hakke no jeeya e hakkeji oɗo gorko e hoore hakkeji oɗo gorko e hoore oɗo debbo nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam e maaki e ɗiɗo hakkeji wondema nde o hoorata korka naafiila sonnaaɓe on ko julɗi o wonaa yo hooru alkamisa naa yo hooru tene naa yo hooru ayyamu diid wonaa yo hooru taasu yaafu nden naangal ɗe balɗe e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli wondema hoorugol ɗen ko sunna e nder hitaande nden wonde e ɗe simo faalaa ɗum hoorude so mboodi makko no ɗon ko yo deysoɓe janngo ala hannde hara ko dimaasi tiikiiɗe on tigi innaar alajje miɗo faalaa hoorude janngo e tene ko yalarba tiikiiɗe miɗo faalaa hoorude janngo yalto misa dey naawa ɗum ɗon tindinayi ɓe wondema hiɗa fontidiri ɓe ɗa ɗoftiiɓe toon tii waɗaani ɗum horugol ngol no yiɗi Allah no yiɗi ɗum haa ɗano hara ko faji alaaji en artoy e tene ngon ñalawma ɓeni miɗo faala en yeddu ko sambur ɗo haa miɗo hoori hara debbo on alaa toon naa yonti hooru gaɓɓe naa sumayeɗe sumayeɗe nganndi ɗon ndi ari o fortii debbo on o yani e makko e ñalorma sumaye ndey ɓe waynondira wattataawano mum pati e hoora e lebbi ɗiɗi ma o rentina maccuɗo ma ɗum o ñammina o ɗum kutaymo seeɗa wonaa ɗum ɗo wonde wolude ko si tawii hara wonaa sumaye naa sumaye formellement interdit wonaa yanndi wonaa jeejo Allah mo yiɗi rewiyeede gorka ko kanko sarɗini ɗum no waɗi farilla no waɗi sunna kono sabu teddugal gorko on sabu kilooji gorko on ka nder galle toon wonaa yo naafiila hoore o diisa jaay debbo on miɗo faala hodden o naw oye janngo haray lanngami alaa yare nokkugo haray ko lutti kon fof en faami miɗo faala horde sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi ɗe balɗe ɗo miɗo ɗo miɗo foftaade ɗo taw naa yontii hooru few Allah no considiri haqqe gorko o danki makko kin welaye makko on faale makko on ka danki mo hittini ɗum ɗon ɓuri hoore meeɗe sonnaaɓe no duwa faamude ɗum ɗo fahim روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث انكو ما نغوب دابتا وندما لا يحل ndagotako innama la yahillu ndagotako bi maana no harmi wonande debbo an tasuma nde horata naafila wa zawjuha modi makko sahidum no tawa mo ɗon illa bi izni sina ma o diise o jaɓa Allah no faalaare wiiteede korka kono o wiitinaa korka farilla si tawii ko jongalle on no ɗon ko yo diise o lande yo jaɓu o jaɓa si hoore korkale ko huunde moolanaande ɓayda si on tii hoori ñallal fii Allah woɗɗinayi ɓanndu makko nun e yiite ngen fodde ko yaaretee duuɓi capanɗe jeeɗi ma ndunguuji capanɗe jeeɗi aray ɗum no tindina hakke gorko no mawni e hoore debbo hadisiyaaji ɗum no jokkondiri ɗo en suɓa seeɗaaji e majji e ko nandi e mum so jeerugo tawa abu fillama ma muslim fillit moyte Abu Hurayra o wi nelaaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗi walladi nafsi bi yadihi nelaaɗo on mo waawi yewtude jaɗen hooloren weltode hara o wondaade ko nelaaɗo on ɓe maaki mi wondiri on mo wonki yanki woni e juuɗe mum ɗum ko Allah o wi alaa gorko wo gorko moyno nodda ɗeyngu mum ka daɓɓudi makko ka danki makko fa taaba alayhi debbo on sala illa siwana kana laatoto alladi on fi sama wonɗo ko kammo ɗum ko Allah saaki tan mo sikki mo seyɗini alayha e debbo on hatta yarda Allah haa gorko on weltanomo ɗum fijjirtaake rewɓe gonon no ton ko ɗon ɓeyto tawntigi man en ɗen ande ɗen ndaarude ko holo rewmen ɗe miɗo addimo surtout si ɓe anndi on tigi ko jebbiliiɗo ko julɗo o yaarataa ka o jellito o yaarataa nan o yaarataa ñaamo ɓalko ɗon o hoolori ɗum ande ɗen ndaarude min kadi beewinji en de antinɓe alaa wadde min kadi miɗo har ko ɗo mi haddiide on tigi reno e ɗum goɗɗo goo mo heccii ɗon kadi ko nanndi mum kono serti seeɗa nene Aisha radiallahu anha
sunnaji nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam o jomdi sunnaɓe buy sappo e goɗɗum kono ko oɗo tumɓe jombi tawi ko paykol ɓe jombi mo tawi komo duuɓi jeenayi ɓe wondi ɓaawo ɗum duuɓi jeenayi nelaɗo on feƴƴini tawi komo sappo e jeetati ko turbaɗo ɓiɗɗo aboubacry misidde o wi nelaɗo on maki ala kanko nene ay tawi mo waajade rewɓe ɓen o wi ko onon yo rewɓe ko onon yo dental rewɓe law ta'lamna tiiɗo ngannduno onon ɓe rewɓe haqqaduwaji kunna alay kunna tiɗo annduno durwaji e haqqeji modiɓɓe mum ɓen e dow mum debbo wonayno goɗɗo e mum si moodi mum yehino hayloyde haa puuseeri nangi ɗum e yeeso ngon fof o arayno kanko kadi o ƴetta yeeso makko ngon o mawlira puuseeri on ka yeeso moodi makko ƴettayno yeeso si moodi makko artino ɗo o naɓandirɓe ndiyam ɓe lowto taw o ƴetta yeeso makko ngon hara kanko yeeso ngon no laaɓi fof no jalbino wuja nebban o mawlira puuseeri on ka yeeso moodi makko o nene Aïcha maaki ɗum gasa e nder sonnaaɓe ɓe nelaaɗo wuridi ɓen on no jeeya no gasa no so wiyaade kanko ɓuri gandal tina kanko ɓuri gandal a wala harayde ko karmakojo mawɗo rewɓe nelaaɗo on fof ɓe waawi wiide ko karmakoɓe ɓe wondi e makko ɓe nani ɓe wuridi e makko e duuɓi ɗo kono ko payko ɓurata maanditaade taw ko o payko e nder ko wurdi kon e nelaaɗo taw ko mo duuɓi sappo e pawɗi ko nelaaɗo on feƴƴin taw ko mo sappo e jeetati oɗo e yummirawo mo duuɓi capannayyi ma capanɗe joyi wonaa gootumɓe maanditoto aray ɗen foti wattande hakkille ɗum hadise sakto on e nder o futuba ɗo gorko no wiye Asma'i o wi mi naati e saare goo e baadiya goo mi yahi fulatoo goo mi tawi debbo labaaɗo no jebbilanii no jomba weltori ka gorko kaanuɗo hunde ɗe ɗuuɗaa waɗde no waɗa haray kono yimɓe ɓen no ngerma tumfii ɗum ɓen tigi ɗi ñanndaa mi jokkondiri ɗo oɗo gorko o yii debbo labbaaɗo no jombaa ka gorko kaanuɗo o jeyaali hunde makko kon o wi an ko honɗum waɗi si weltorɗaa nde yonataa e ley gorko waaɗo nii ndaarino gorko wayi ndaarino gorko kaaniri ndaarino an labiraɗaa tawi debbo on ko julɗo moƴƴo o wi hey o wi nanɗo komi yomma waɗande kon nani gorko o ngatti hakkille o wi no gasa o gorko kaanuɗo mo yiɗaaniɗo jooɗaniiɗo alay hakkunde makko e Allah no moƴƴi mo rewi Allah haa Allah weltaniimo Allah ƴetti min e tiŋari am e yoɓirimo ko bilande makko adna ɗo fuɗɗiimo yoɓude ɗo ko ɗum si Allah ƴetti debbo wano min labaaɗo jogi tiŋari ki yiɗaa ɗo o joɗɗinani gorko kaanuɗo o wi no gasa hara min hakkunde an e Allah moƴƴa hara miɗo waɗi goɗɗum ko hawrana Allah lettiri mi ƴettugol joɗɗinannam e waɗam mi ɓeyngu e ley o gorko kaanuɗo sabu ngari ko hunde hittude idayi no ngari na hunde Allah naadayno yimɓe kaanuɓe ka aljanna kono tellement ngari no hitti goɗɗo rewi Allah ka adna ɗo tawihimo kaani haa reena si Allah jaɓanimo ko rewi Allah kon yontin naatde aljanna on ti naatita aljanna no o moni ka aduna ga yimɓe laɓaaɓe fu naata ka aljanna ton ɓe fof harayɓe wayo Yusuf delen maka ngari ɓe fof harayɓe mari duuɓi capantati e tati duuɓi annabi Isa ɗin ɓe fof hiɓe mari jukki annabi Adama ɗin ɓe fof harayɓe mari jikku nelaaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum watti aljanna on no weli a fottataa ɗon e monaniiɗo ma a fottataa ɗon e haamaniiɗo ma alaa ko manki ton o wiyetee kon sonna rew ko annduɗaa ko hunde hittude nelaaɗo on yewtii rewɓe o maaki hayru mata'i duniya ko ɓuri moƴƴude e piiji ɗin ka adna ɗo ko ɓuri moƴƴude e ko dakmitewtee kon ka adna ɗa ɗo ko ɓuri moƴƴude e ko nemortee kon ka adna ɗo ko almar'atu saliha ko debbo moƴƴo o sifi debbo moƴƴo on o wi alladi ida nasarta ilayha sa ndaari mo a sarratka o weltin o comportement labaɗo tawa sa yi'imo hara a weltoray wa ida amartaha sa yamirimo a ta'atka o doftoma wa ida gibta anha sa wirlite gaayi makko a hakkimo ɗon a yahi waya o reenay hoore makko o reena kadi jawdi ma ndi o yiɗata e worɓe janamɓe o jaatotaako teme o jaatotaako e gunndo o murtata
no da tagol ko telephone ngade sen be way asigon o ena kadi jawni ngade la do manki ko do de bokku muddude do den kan ka janna ton gol ko hebay dum buy ko yonata hala kadi mo humnana taw nawyata o nawnata labtani ala ibra tian kono no ton ko ala ka naga kambe rewbe den ko be dudi o ko be dudi be habata ina ya gala la to ange matte kadi on habata te janta ta hunde ko defanti ala to ittugol no metta bani adama teddungal mon ko tan no jombude ala teddungal mo yumma ngem non wo ordination to data ala ko tan o ala to nga fotta ta e ko metta ina ko fandi o ko fandi tay bedu kan sala ko de galle do ko tiyam ngaabe أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فلسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة على عبده الذي اصطفى وآله المستكملين الشرفاء وبعد اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنه يجب للزوج على زوجته دوام الحياء من زوجها وقد تركها قدامه والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه والابتعاد عن جميع ما يسقطه والقيام معه عند خروجه وعرض نفسها عليه عند نومه وترك الخيانة له في غيبته في فراقه وماله وبيته وطيب الرائحة وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب ودوام الزينة بحضرته وترك الغيبة وإكرام أهله وأقاربه وترجي القليل منه وترى القليل منه كثيرا يتر ودني الله يوني كتيه julde woni e dow on jaata makko mo subi woni annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimbe suudu makko non timmube tiri faabe tedduube dum on fetti ko non julde ono yo musibbe ande wonde man o waddani gorko e dow ɓeygu makko piipiji ɗi wonɗen kontude ɗo no woodi goɗɗi ɗo kono siwi ɗo heɓi harayno wallahi timme ma haray ɓattite ko addi kon dawamum hayaayi duumagol hertugol min dawji ha e mode makara on tino hersamo na hertugol mo ko danki dey bal ko hertugol waɗgol mo ko mettatamo e hertugol yiyeede no watti liñcoy hertugol yiyeede koyɗe mum no kaani fofotako sembotako hertugol yiyeede hoore mum nden no samtiti sancata morotako hertugol hunngukol mum ko luuɓude mawdi mum hara ko fotako moƴƴa dankitotako hoore mum hertugol moy ɗiɗo wa kaddu tarafi ha guddama no hippugol gite mum ɗen yeeso makko wa ta'atu li amri e doftagol ɗen nangal yamiroje makko ɗin kanko gorko o wassukutu inda kalamihi e deƴƴugol ti gorko on no wowlude yonti fuɗɗike wowlude ko neɓini wo ko juutini wo debbo on deƴƴino o jebbilo ha gorko on gayno wowlude hakkimi jaɓano ɗon habbela ɗon non on toñila hara ɗum ala fa wal biyamu inda gudumihi si gorko on artikikide ka galle ka wiri o siko so areti o puusata madina ɗo siko ka biroji taare to siko magasin guttata madina ɗo kala ka iwri ko hewti gorko on immo e debbo on immo jaɓɓomo jaɓanamo e o mbarmo yaali e bawneɓo yine kaari en lutti on ɗo o hewti e jang waɗi gongoɗi walibtiyadu an jamii ma yusqitu e woɗɗitagol kala ko mettata gorko on walqiyamu ma'ahu inda khurujihi si gorko on fokkiti bindi yagol ɗaɓɓoya ko kanko debbo e ɓiɓɓe makko ɓen ɓe ñaama si tawi ɗuuɗi maranaɓe ɓe rona kadi ni e mum ɓe anndi ko ɗum ka on tigi immo ɗowta gorko on haa ka dambugal awa on waɗa e ɗo nani yallah reyno ngayna ɗowta mo baɗum hatawati teppe seeɗa wiyande makka tera haa ka dambugal kuur ɗowta mo on waɗa e doy yallah reyno ngayna on waɗa e dow yallah hicci on yallah hayno yallah fitta on assite on ti yowlanamo ɗum ko tuma o yahata bindi o ardu nafsiha alayhi inda nawmi e yeeɓitugol hoore mum e ƴettugol hoore mum watta e juuɗe gorko on sigawndi keɗanagol allah dawani tawi on tigi ɗon huɓu hirude ka talo hoɓɓe gono ɗon ɓe jeyaka faygoyno ɗon ma hiroɓe no ɗon gorko on illa aade yona debbo on inna mindi on igo yalle natuwalo nan e on ti famoray ɗon ma on tigi min kalama waɗa ɗoɗo
yonti wowli ɗum anti kadi faama ɗum yeeɓitugol hoore mum hollita gorko on ala ɗo seytane ala hay hunde sanzaali goɗɗo waɗindiraali o ko ɗum wiyete wa ardu nafsiha ala yindanawle e yeeɓitugol hoore mum e ƴettugol hoore mum watta e sookeje gorko on tumaɗanete yewtiga waale ko ɓaala ko tawi on tino ha mari haaje mum awa tawi o ala haaje mum haray o waaloto ɗo hara mo welti mo anndi o monanaka a sonna ɓen ko hunde wurɗinide si ɗon weldi aɗanota ko si ɗon haaɓi aɗanota si o weldi ko welo welo ngon hattaɗanoɗa si ɗon haqqi ko mune on hattaɗanoɗa ɗum haray ɗumno toon wa tarki lqiyanati fi haybatihi e accugol janfagol mo to ala ɗo accugol janfagol mo ka mbaldi makko noon waɗi no tewi koye mum jeeya tewagol fasya ƴetta comprimé ma lekki ma fikir fiita jibin ala gorkon kañum no faalaɗi ɓe koye jampaji ɗin jeeya ɗum no weli wadde tonɗo ɗo kala on ti waɗaɗi ɗum ma talo e ñamugol jawɗe makko ni e jampagol ko suudu toon on tigadi wa tiibi ra'iha dayman waɓaɗan har debbo on no ɓurni ɗifiiji wonaɗi yeeyede madina ɗo fi ko rewɓe ɓen wallitora fi ko ɓe urnora fi ko ɓe taɓɓira fi ɓe heɓa kuleji laɓaɗi ɗum ɗo fof ko jongallede ɓen fottuno e mum wona tarawo wona ka barɗi to wona ko nakiri en wona telenga ɗum ɗo fof si tawi ko rewɓe ɓe wonano e waɗanede e laala e mum o tiibi ra'iha o nder labaɗo kutuba o nangi en ɗon haa ɓurti wata afdil famille siwaji e dankorgol hunnduko kon gosagol dayman abadan malangaru ma kulahon golaru ma bate d'entreprise moƴƴo on ti gosa hunnduko hakkunde ñiiƴi ɗen sokkita haa ɓe nanangal ko woni ton e ko kaani hoota ɗengal ngal haa ɓe nanangal ko nutinol ngal e ko rawni te ndiwa ɗengal ngal heddo haray ngal no waɗinol ngal allah taƴiri ngal noon ara hunnduko no laaɓi boyi ɗum ɗo fof jongal nde no duwa waɗanede ni ɗo fabil miski wattiɗi e misku e angiri wa dawamu zinati bi hadrati e duumagol wattagol laɓaaɗi tawi gorko honno ɗon kono enen ko sens contraire wonɗe yaade ko ɓuri ɗuurde kon basan bamako o di bulo e ko wona ila masallah mi anndano tonti ko wiyete ɗum ɓornama o sino yahede ɗennabo makko no yahede fatude ma sino yahede peer ɗongal kamen ɗo ɗuuɗaka ɓornanede e kono ko kominode ɗo ko ortide par ce que on tigi annda worɓe ɓe fof ko honno jogitora sina wulitoto ɓe ñownti annda ko honno wonira kono ɗum ɗo ko ɗum haani ɗi coñci ɗonanangol kayiɗa konno yeeye ɗo e coñci labaɗi ɗon anndi ɗum fof ka ɗum ɗo fof ko jongalleɗe ɗen ɓuri anndude e mum iɗi ñande dennabo iɗi ñande feere iɗi ñande fatunde hara on tino ɓornane labaɗi fonnama jongalle on no ka nder galle ɗon hara sonnajo on no saɗɗi tawana a yii debbo sonnajo taɓɓuɗo o ma wattiɗo labaɗo o sa yalta hara on tino a kesiba mum ka suudu tawiɗa ñaami ha haari kama haari noon gotay no ñaamede ɓeyni aɗa ñaame gannani haari no yoni ɗon ɗo kono ko tawi a welaka noon ina ɗum so ɓe inni yawra ñaamay goy hay on to ñaamaɗo o ndaari haray wicci ɗo waɗto nangi e moƴƴa wa tarki al gayba e accude yaltugo soonowo wala ɗo kaala min pula sonnajo wiyete ko jon suudu na jon taraw jon suudu wa tarki al gaybati e accugol wirnagol yaltugol soono wa ikramu ahlihi wa abarihi e teddingol yimɓe makko ɓen e famille makko ɓattiɓe hara on tino teddini yimɓe moodi mum ɓen e ɓattiɓe moodi mum ɓen ka en ɗam ɓuri famille on ko diina tayyamiri ɗum jonti waɗi ɗum kadi o wiya nafa mum mbilande maka aduna ɗo ɗoɗɗi teddini yimɓe moodi mum ɓen neni moodi makko e baaɓe moodi makko e bandiraɓen e bappiraɓen e yayraɓen ñande gon seytane waɗi gorko o murti o wi mi faalakama hannde gadi ale kamon a wawda ɗo hannde jaw a ceɓɗa to yenjitide no nanngal moƴƴireji ko debbo on wanno kon e nden ñande o annday hari mo jogiti yimɓe moodi makko ɓen mba adna ko affaire intere ɓe arayti tan bappiraaɓe makko ɓe ndeerina e ɗen mi jeccama ɗum no metti honno minen mbiyowaɗɗo no teddini men gon anndi ko yii en layo o ko teddini ɓe nguuren nden fof ko teddini musidal ngal fof allah yoɓay ka laafira kono allah fuɗɗotomo yoɓude birandema ɗo ñande gorko on inni raɗotomo ndo o ndaara o tawahimo mari jama
abu intérêt maɓɓe on sabu ko o teddini ɓe kon mbi waari ɗon yayrawo moodi makko goto no wawi yaade régula ɗum inne yo a yawottoɓe iɗa anndi jooɗiɗo ko mbarata annda nokkel gaari ko honno waɗi annda ɓeygu kaari jon kadi nene makko ɗi duuɓi ɗo fof konoy ɓe ɗon oɗon no teddini men ko o raɗo toɗa ko yo on tii teddi yimɓe moodi mum ɓen ɓe fof bandira e moodi mum ɓen e jaajira e moodi mum ɓen e ɓeyguro nden fof o considira ɓen ɗon o teddina ɓe ɓuri yimɓe moodi yimɓe makko ɓen nden en naali ɓeeɗa kadi taw teddi ɗum kono koye considiri ɓeeɗa kadi o wa'ay ɗum o récoltay ɗum o soñay ɗum bilandema ɗo o yiyay nafa mum ɓuri ɗo o jeyete ka ɓeygure ton haray mo considira mo peesa kiloji boyi mo nananayi mo jaɓanayi mo teddina ɓayrani mo joganiɓe teddungal ɓayrani mo nafiɓe ɓeeɗo fof o jeyete o yahay ka ɗon ti wayi ni tigi o yahay ha ka nder ɓeygure ton fi kala ko abdoyaɗo nokku goo hara mo considira ɗum ɓuri heɓaɗo ɗon tigi ko makko moƴƴo o ɓayi mo teddini fof ɓayre mo teddini baaɓe moodi makko mo teddini bakko moodi makko o yaye moodi makko e koto moodi makko adna ko affaire intérêt ko nafa on teddungal ngal haray ko ɗum wasi yiɗen ɓe kutuba on fof ko fiyo sonnaɓe ɓen ɓofto moodi mum to ɓe teddimɓe yo fiyo galleji ɗin ɓuttu fiyo gaɗalɓe ɗen waɗe barke ko ɓuri ɗuuɗude kon ko annda ko kan adna ɗo ɓiɗɗo komo nene mum moƴƴo komo nene mum teddini ɓen mum wo itti sadaka jebbini muñi jaɓi tooñeede ko ɓen ɗon ɓiɓɓe ɓurete waɗede barke ko ɗum woni ko annda ka feere hay sayne ara bindi ɗi ndarata few hay wuyɓe ɗiɗo jeyi wujjugol ɓe feeñi ɓe raɗama oya laawike oya nanngama ɓe innayi o nanngaɗo ɓe nawala nene nene ma en nganndi ko ndomina ɗum ko guygal moƴƴa haray yo sonnaɓe ɓen moƴƴin suuɗi galleji ko kamɓe wona yanganade ɓe teddi yangi ɓeɗo worɓe yo ɓe teddin suɓeede gorko faalama ƴamude tawi curbaɓe sappo e yewnuno ka nder musidal makko o acci ɓeeɗo fof ɗon o yahi 5 kilométre o ƴamoy ton goɗɗo o accime makko ɓen o ƴamuma ata yejjitu e wiigol no faalama hay oyatuma noon sowdo rewɓe wonno lellude hinna noon fii jooni torki allah subahana wa taala yo allah o dartie ɗi konnguɗi allah yo ɗi nafu allah yo gollitire allah yo ɓuttin ɗi galleji meɗen ko boni toon taw yo allah moƴƴintin ko bonaani ko yo allah on dandu bonde sonnaaɓe juuɓe men fewndiɓe reseede no faalaa ko resa ɗum heɓaali ko resa ɗum yo allah on artikuɓe dewle ɓuttuɗe dewle waɗɗe barki waɗɗe hiraade sojjaare e hoɗ jombaaɓe yo allah on tabintin ɗum barki allah subahanahu wa taala bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة لنا زيادة من كل خير واجعل الموت لنا راحة من كل شر بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه سلام صلاة كانت المؤمنين كما laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal